الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حج بكشرا شكور تبيش الله تبارك وتعالى يا كتابي أمابو يا ناس كلبيهن سنا سبت ديالم يا القرآن الكريم ديالم الدومان مبعوث بمحمد صلى الله عليه وسلم يا نبالهالا سن سمبو بهانgi amban yani Dzulhijjah menjadi umat Islam talukis duktabet tasulat yene sampu bahangi dialem yene bulan Dzulhijjah dialem kitab Allah tabaraka wa ta'ala duk sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuene kaptanganne wal fajr wa layalin 'ashr. فإن ابن كثير معنى سن ين وليال 10 ين سمبو أمبن ذو الحجة. الحمد لله إن كتبي لامد كتبي سديالمن سمبو ين أمبن ذو الحجة لي كلام باتن كون بang telu kuma intu tawanan bang dua ke tawan bang empat ke ili en amban tandaan en amban dialem kitab Allah tabaraka wa ta'ala duk ini pe tandaan en amban dialem sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amban hadits Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر أو العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Ulang maglabi hatihan sin hadis ini nan amban yani Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma serta misraye gania amban yene ka elewan yene hinang hap manamalan tamanan kinasean atawanen tamanan kinaseban kinasinnahan Allah subhanahu wa ta'ala amban ini sampu bahangi si dialeman yene Dzulhijjah ini. Serta misara emesi sahabatin pa inde bisan pe pa inde magjihad silalan Allah ta'ala umus ina sambung panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala jihad fi sabilillah bisan pe magjihad atawanan magluwas lungsad silalan Allah subhanahu wa ta'ala gaidu makatukan gaidu miaan makasalian si yene miaan pakarajaan sampu bahangi amban Dzulhijjah ini nen melainkan nen si sina-sina isab paluas duk artaan duk pangartaan duk barang nene khusus pangartaan khusus gayan balik yene ini nen mo pangartaan lebisan sa dam buat pilak mang paintes tenget ini lakin atau bisan sa dam buat rial mang si tenget painte yene mian riali mang minaanahan naan si ini hek kay pito manamalan sumagwa ng tege mian ge dumaan painte kita magpataha manamal
importante talabay hajja inilai ko points atawanin ko maksud miaan min sarawat si yana allahu ma'inina duk ina pa in Allah subhanahu wa ta'ala wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat yana nabbut duk nabbut yana ma'siya ma bangsa muslimin alen Allah subhanahu wa ta'ala niya tinartanto si dambua atawanan niya tinartanto si kaelew-elewan hatina naan si ininen pa Ibnu Katsir yena si 10 bahangi amban yana Dzulhijjah ilian amban me kadalil-dalilan menunjuki si miaan 10 amban Dzulhijjah ini nih. Paling dah kita bang ini ne pain sinunnat si kita bi subay hinang tebi duk subay pagdaydayan tebi duk pag-alis Tuhan tebi iyan si 10 ini nen sa diri ne iyan pain tebang miaan maghajiin si kaisaan amban sinunnat si kita bi as-salat yani sambahayang painte yustahabbu at-takbiru ila al-fara'id yani sinunnat nakbir keu miaan yani si puas sambahayang atau si deluhan amban sambahayang ini ne miaan waktu dukpin hekka amban yani sa miaan panambahayang tesin sunnat duk ini nilai amban hinang makahap pangandaakan kita bi wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ina pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam alayka bi kathrati as-sujud lillah fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha daraja wa hutta 'anka biha khati'ah Pak Rasul sallallahu alaihi wasallam alaika bi kathrati sujud amai sikau tege bang habituan si ilmu min nahu alaika bang pa inte miaan asal nen huruful jar wa majrur satu si itu en alaika inalenan yen isim fi'il bang minanahan isim fi'il atau alaika na'sin amai sikaam alaika bi kathrati sujud amai sikau pahikahun bi yene pagsujudin pagsujud yene si Allah subhanahu wa ta'ala bennalnen inkau atau mattannen inkau la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha daraja bangkan ya annun pasujud kau si Allah subhanahu wa ta'ala min taddi hajjah inangkat kau Allah tabaraka wa ta'ala min daraja niya darajat pangangkatan kau Allah tabaraka wa ta'ala duk sarta binagpagan duk inalaan amban kau isab yene inkalaatan duk ina pe amban sinunnat subay hininang wa'te bi si miaan 10 bahangi ininen as-siyamu lidukhulihi fil a'mali salihah yene pamuase duk pagsandal sabab ininen si dialeman amban yene hinang pangandaakan yene tuju Allah subhanahu wa ta'ala niya magdalil yene panagnaan bulan ininen muasene sampai si kasiyam bangi muase sampai si kasiyam bangi niya pagdalil wa di ikataas sa buhay kumatan sin hadith lay bakas pinayaman wa kami duk sarta tinakhrij dambua hadis lay painte amban me du'afa
si dua turuk, si dua labean sa caro katon malik bagi si yang mutakhasis si hadithin sumagwaan itu si ituin bang binista wete in wase miaan amban dimni a'mal salihat in amban hinanghap gak ni ala isiin in sa'ne duk demikian in dalil pagdalil wa diin bagi dumain menunjuki si asma'illah wa sifati duk sadi billahi bagi menunjuki si pamaselli duk pamasinna pamaibig iyene manusia maghinang amal ibadat tuju Allah tabaraka wa taala gak ni ala isiin si pulsan gak insyaallah subhanahu wa taala. وأنا رواية عن بن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر. وأنا رواية عن بن هنيدة Wan Hanidah ibni Khalid amban anda atau amban kesinduehan anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misarah kaniaan Rasul sallallahu alaihi wasallam muasaiye siam amban Dzulhijjah sa'na asin ihtimal siam bahangilay ada kala pa inte miaan yaum Arafah ada kala isa pa inte panagnaan sampai sa kasiyam iyan bahan sa ko ne tasabbut madumel lutu bang hinang ti amban dimni a'mal salihat amban hinang hab iyan pa inte mamuasetu ga pa inte ni ala isiyan sa insyaallah subhanahu wa taala dukduma in hajja iyan puase pinag alistuhanten bi duk pinagdaiday ante bi sa kemon ne hinang makasulut amban panumpat kasilasa amban sa miyaan iyene pamisara hab duk amban pagpaesep pinaesep duk zikir at takbir wat tahmid wat tahlil ilian pa inte amban iyene dambua hinang hab hinang makasulut si iyene 10 bahangi panagnaan si Dzulhijjah ini menjadi suwe pehekate bi in takbir ten bi bangoy ga mangatauhan yihin si panagnaan Dzulhijjah sarong katauhan ni rubian agen wa bikemon tasabbut pente wa dambua yene buti bi kalasahan masalan sin fadilah sin haji sumagwaanin bang matasabbutin bilang ilien yene mudzakarah atau istidkar atawanin iyene bilang pamaeseb pabalik si kaam bang isab ga mian matasabbutin duk ga mian napangajian wa ibi kamundang iyene ilagay mian nabilang pa inte pangajian si iyene mian kelle umain ini menjadi saingge inte intakbirin saingge insiganin saingge in aturanin kau kamu ulali pegge silhatin sadili duktu sadili niya tellu siga sin takbir bahasa Arab pan siga do man painten siga sigo panyuen siga yene bangsa ingge be mian hantangnen sika isanen pente Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar min tellu tasabbut wa silasnin Allahu akbar kabira. Ili anda buat ambansi kasih takbir. Sikaduenen Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Iyan sikaduenen dua ru takbir Allahu Akbar sebanak naanen. Bangka pakali-kali kay kanin takbir tu sa iyan. Bagi sa painte silahat teh sikatellu isab mian siga sin takbir tellu paragnaanen Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Sa sitellu ininen sali idu ilien yene pegge menunjuki painte pamahajjenu ien Allah subhanahu wa ta'ala.
Duk ini pe amban yustahab tawanin mustahab hininang wa'tabi si ellew mi'an ashar Dhul-Hijjah ininen siyamu yawmi Arafah. Iyene pamuase si ellew Arafah. Sa subay pa inhati tabi iyene pasaran puasa si yawmi Arafah dumain kemon aahin muase bang maghadjiin gay iya pa inta magkalagihan subay muase sabab ni Rasul sallallahu alaihi wasallam kana muftira si ellew Arafah gaya muase sa naan si inin iyene mamuasehin iyene ga maghadjiin ilian pa inte mian amban kakahinang si ellew Arafah wa ina kaptangan panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahtasibu ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'da. Asa ko pa si Allah subhanahu wa ta'ala iyene ngalaan atawanin ngampun sin dose manusia si sina makapuase ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala dan tahun iyene amban deheluhan nilai kemon dusene inampun Allah tabaraka wa ta'ala duk demikianin dan tahun isap iyene mian puas aman pamosene nilai bang pa isap inampun wa Allah subhanahu wa ta'ala ilien amban iyene kaptangan panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya mantibi may umat Islam kalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyene si ummatnin duk kalasa Allah tabaraka wa ta'ala si ipunnen inurungan kita biwa'ne yene sa hajje ni'mat yene ni'matul Islam usla si ni'matul Islam si rukun si ka las ni hatu ininen si kalime yene maghajji inin usniya belai sa hajje yene pangurung kita bi pahala do pamapas do sete bi bang kita makahinang do si deheluhan si painte mian deheluhan elo arafalay ilien inasi ase wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangpai nampun kita dan tahun amban ini dan permusihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus dok ini pela SIN kalabihan sin ellew pagsumbali ini yawmun nahar jika sampu ini ellew Eid bang painte sikite niya na magkurban yan painte udhiya sinumbali demikian nin si miaa maghadjiin ada kala si magsumbali ni painte duk magtetep yan buluko atawanin magkekene bang si may kalilahani si kalindahani tinetepan na dyan katral mula ubos duk magtawaf al-ifadah intag-intag nila isiyan pinadehelo iyan si pasalan ito nga painte niya ala isiyan sa ne kuwene si paghaji Rasul sallallahu alaihi wasallam kahaba nilaw si iyan sampungnan if'al wala haraj inangon binaga niya painte saan bisan pinadehelo dan muli niya ni magkeke dehelo siya ni magsumbali dehelo siya ni sa amiyaan tawaf al-ifada yan dehelo nalay siyan gaan niya alay nansaan sa mashab pang painte kapag sunusuno iyan niyan pakaradyaan nila kapatutan si kita may umat Islam subay magdayday subay mag-alistuhan iyan nahinang inapangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala pagkain kita biinin gaan niya amban kita bi gaysa pain mian magdusi tuju Allah subhanahu wa ta'ala mula-mulanin pa inti amban pamisara mula-mulanin pa inti amban pamayam mula-mulanin amban inebetis paringan tangan pangantan sa amyaan duk pangateyan iyene pangangangan si hinang ina malaatlay sa tuus ituen inurungan kita bican sa Allah subhanahu wa ta'ala bigasa sa iyan tempat iyene manusia ay magkasa at magkalalupa ubus in Allah subhanahu wa ta'ala sampurna in pangampunen duk sampurna in asenen si ipunne ubus
si kita bikemon suway mag-alistuhan duk suway magday-day inang hap kuya kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala fastabiqul khairat mag-alistuhan bekam magday-day bekam iyan ang hinang hap pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah kali kami bangkam so kami kecil lur kami kepene bangingin yang lain so menjari kuya painte dambua pemesep kalasahan formal atulog masih bang dalil painte simi anuim masih tayo ayo bidangan parangan pasalan dan kirisan pamapenean kita bi yana sikaisaalan at tamattu sikaduenen al-qiran sikatalunen al-ifrad malabe jakita bi amban ina tallu inan dinaiday sa bisan dinaiday lumayan pa inin hangkan dinaiday kulang kalabihan nin sumagwaanin hindi pa inte may waktuhin pandak do demikian nin pa inte niya an imkaam lay kasinduehanin bilang sa review sika manjari at tamattu hatihan sin imyaan tamattu bang inahin hinangnen dambua aayninen magniyat iya amban miqat imban ni palabayan ni bang painte amban riyadin amban sayrul kabir si imyaan mag-ihrami billahi bang kayane painte mandi duk nettep kuku duk painte ngalaan yene men bulu andang katakan dulu begini bulu inalaan lay duman bulu pok duman bulu dia urang dia tapi betul betul agon saya duman bulu duman bawat main pa ini asimas ke Tuhan simat inalaan yan painte yan sinunnat bune mandi bang dalil painte mamandihin bune maghamut-hamut bang maghamut-hamutin sa tuos itu si pasalan paghamut-hamut hinamut-hamutan hadjabaranin sa gay pa hinamut-hamutan sa mekin sa si dehel pa ini amban ini pag ihram no mana ini ihramin dumain bekyo dumain ihramin palen ni pa inte sa mekan ulay sa bangkyo pa inte mag ihram ini pamaasep no niat na dalam pangatayan wa ikao maghaji kyo ipid ihramin dambu man rukun sin pa inte haji al-ihram makna sin ihramin idkhalun niyah yene maasik kyo niat na dalam pangatayan no wa in kao baya kyo maghaji sa upama tamattu si tamattu sa subay pa inilapalan labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj yene miyaan panambung wa tawanin pamakunu tuju Allah subhanahu wa ta'ala wa in kao lay nunay miyaan tamattu mag-umra kau dehelu gumeke pa inde kau mag-ihram balik si pag iya si haji ilay ilian makna sin ihramin natuos itu bang na kau mag-ihram yana ihram tamattu ininan first classin ininan tamanan yana mahapin at tamattu subay niya pa inte yana hadinu kambing sinumbali si Baitullahil Haram si mian Yawm an-Nahr ininan subay kyo dehelu amban yene Yawm at-Tarwiyah maabit bisan kyo painte Yawm at-Tarwiyah basta hajja kyo makaabot painte magtamattu mian kaalaan no sa meknun kapag hamot-hamot ni kyo balik sa baranno kapanettep ni kyo kapa mian ina nilai ko ganta mian hinang mo bukod ni hajja sa bangkyo sa mian may mapatay may sanam-sanam malailay yun pa inte may asang sa Obama buksa di pabilay man hinayip malingkan men pensiya may kasinod ulama bangga do ko insala yun Ibn Uthaymin rahimahullah bagyan kita kau kita lennu mapatay ni so bangko may sibit kala musa kau yun naliin wajib sa mapatay tawanan manjari papatay no yan hilim bagi iyan mu'udhi inalinan pa ito de mu'udhi Musa demikian nen si kamu
Musa usap kemutin. Ikat kau manjari kau patay bisan kau dalam ihram. Sa suko pa ente muudi, makaat kau atau Musa kau jari pa ente dan papatin. Duknia ape yene muudi si pamayam-mayam no jam. Kasab itu sabay na bangga duko in sala as-sursur. Yene tayabas. Begini ya wan bang kita tayabas ko kau kirikan sama hawalin nunin nalai si en jari si iye mi an paten sa bang sa dili pan billahi ya gay muudi dug gay pa ente Musa dug gay sa mian maka anu si pamayam na la si en kapatutan si kita bisuy mapahal ya maglian manjari si pasalan pa ente tamattu ko in sabot ko in lapal na labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj magtawab ka umrah mimpito tawab umrah yan ubos buna isab mian magsaay min pito buna isab kyo mulangan ang jabulupok nun duman pa ente kinikehan na ubos niyan luwasan na balik in sa mek nun pag si ella o si kawaluin na isab para pili na kaamham mian mina na mag-ihram na sa balik kwe hininang numa isimikat penta selul kabirlay man di kyo pabalik buksar ta maglisin na isab kyo pa ente sa mian pabalik sa amban hotel nunik amban palaihan nune yan si men haram lay ase kun sa balik dug magniat ni sabkeo we in ka olay paasa kun sa si yan haji na hinamon ni sabkeo mo pa ente hinang yan haji lay dilian pa ente pandak sin yan at tamattu si kadue si kan class pa ente man ilian ni in al-qiran pinagsumbaya na we labbaika umratan wa hajja yan pa ente lapal bang na si yan si miqat ubos in kaulay bang na pa ente paasek dialem atayno tagasal pa ente mahalun niya dialem pangatayan mag-umra na kayo mag-umra na kayo magtawap na kayo sa amiyaan impito bune kayo sa amiyaan bangkyo pa ente mihan mabaya magtawap pa ente si magsa'i na kayo sa'i mihan magtawap kayo pa ente si sa'i atawanin ato magsa'i na kayo atawanin gay na kayo magsa'i tigad-tigganon ni may kayo magsa'i bang na kayo magtawaf wal ifada yan pa ente dambuwa bisa sa'i nun dambuwa sa pa ente sa'ihin dahil siya pagkibang pa ente si anulay si mian tamattu olay asa subay dua sa'ihin dua tawab dua pa ente sa'i tawab pa ente si umrah sa'i si umrah ubos bang pagka pa ente tamattu ubos tawab yun sa pa ente si haji yan tawaful ifadalay ubos do yun pa ente sa'i si haji lay sa bangkiran manjari pa ente dambuaan hajjah tiniggan hajjah pa ente yun magtawab may kinikaw pa ente magtawab tawab ano pek sumbaya do yene mian magtawab magsaila ibe pek sumbaya ne do yene mian tawab umrano mian tagnalay pek sumbaya ne bigela isin maglekket do magdalan gini ko mian subay mian inetawan pamumpas sila taon pakanat ang pagiliin pag inkiranin gini ko subay iluwasan pabalik in ihram nun manjari sa iluwasan ihram nun ginantian hadya Sagay ko manjari pa ente ngosal hamut-hamut, dugay ko manjari netep kuku, netep bulupop, us mekiringin kyo meke magtahalo na bang pa ente si nganiyaw na harley. Ilian pa ente infiranin. Demikianan in ifradin Daga us ikirane narib ladine he. Tagahari. Tagahari do sa in pa ente kiranin ko do tamattu ule. Iya haja pagbidaanin pag tamattuin pa ente miaan magtahallul iye puas umrah nilay sa in qiranin gani at tahallul ni diretso piya bahagi ispat si Makkah si gay petaabot pa in yene mian anulay yene yung tarwiyah gay manjari magtahallul na para kala manamal mang sa Obama ano mas labihap sa do at the first class sa banggay na matatakin na iyan pente dote yene mian second class ni kiran Tapi kita si ifradin gak niya alay mura tamanan mura na pa ente hinapag duman niya umrah gak niya umrah ne diretso ne si haj
diretso na pa inte hap an Mina, buni hap Arafah, buni pa inte bang tawad na yung nahar la illa pa inte magsubali la mikin magsubali, buni magtawaful hajj, magtawaful ifada ila tawaf hajji ilay, dug mag pa inte yan magsa'i ilay, din sa'i si hajji ilay, na laisian mian mura pa inte hinang sin ifradin sa iyan pa inte manang last class na dalil pa inte ang banggay na makaawat si yan yung tarugali bisan sa akin yan si Elio Arapalay basta hadya iya tapiri salib kuda sa saat patawanin mian bulang pemilai basta hadya iya tapiri pa inte dumialem ha yan Arapahim nagkadabuha pa inte mandrukon sin haji yan alukufu bi Arapah yan subay kyo nengge si Arapah iyan rukun banggay ki makatengge lai gani hajiin bagi pa Rasul sallallahu alaihi wasallam al hajju Arafah in pa inta hajiin Arafah duan makna nila si bang na isap tahinang in Arafah in basa gini continue no kemon tumain sa subay ru hinang in kemon sa naan panutuk ni si ininin banggay ki tapili makatengge bisan sa pa sa saat mian ga pa inta niya iyan hajiin ulay demikian nen al wuqufu bi Arafah nabuwa man rukun Ubus tambuha isang amban wajibat al-wuqufu bi Arafah ila ghurub asy-syams. Iyan pa inte nengge kayo si Arafat sampai pasadde pa inte matalaw. Sa banggay pa in pasadde matalawin in kaulay makatinggal kayo wajib setiap-tiap kayo makatinggal wajib subay pa inte kayo iyan magganti bayaran mo do jam pa inte atawanin mo sa talumbahangi pinapilan kayo lai niyan sila atawan makan miskin ulang maglabi ilian sa mihaan bangkyo makatinggal sin iyan mihaan wajibat sin ina haji ilay sa gero pa inte lara haji ilay sumukuan ko ilay gantian haja pa inte na ilian ko haja nurian atawanin pinasamit haja ka ihin hindi ko pinagay pandang pa hindi mo kung yung bukti ako kung tatuan iya sa namanubahan mo niya alay ko dan ka permurahan magpain niya tedo tabi miyaan bisan sa pain takaptan padwe kaptan ang ban niya nakasabutlay dukbang niya alay miyan bisaraku ga tumawa kaam sa magtawaan demikian bang niya alay arakas la tawanin basag kaam sa inamulangan ni kuya na pinainlay ako namuha ko salibi atawanin miyan pong tinaiwi inarak tumaha hato yan miyan topik ten magmaap na diagam may dito si Lapar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sabab dalam syukur katuan labang upa makam ni alu memajilo box mo sih pantiat itu katuan ini selesai sikam men kita bi dokano katuan dok ipraring gana anu gana hari ne gana hari ipraring ini terbesar awe ne ati tamattu tamat dok kiran ini lekam lai semen peginam nen suwe ni akan ding ne dia akan masal wajibi suwe ni bangga ni akan makazari tapi dia bagi ifrad ini pendek murah jadi cuaca kita tu rapat ko ni pendemian ini tak nainangin bagi kita pala mamina tawanin bang asal lalu tak so kita pala mamina bagi isolati tu rapat urus makin boleh dia lesi tujuh amban misali tujuh ko pendemian urus gana ni ini gania yang ini be gania kana kambing ni ru musamir Dambu ada kemudian dambu asainan dambu asainan dambu atwab len dambu asainan dua tawab len tawab tangga tawab len helu tawab suku si umrah ubus bangupama kau kapagsay kaya kau tipid makazari suway sa umrah sa haji niya pagbalik ang pagbalik ang manarapat gina magsai balik magtawab sa ito ipaday kaya sa kana sa ina bigay ubus kay magsai dilo ko men dambu sa ina lay lune ke rumah so ngasap bang kita magsai bang usda manarapat balik duk gele bo kerude saya nemya lubus na alam tadi musuh buka atuan tiada selesai atin tapal sikit dewi na mangupama kami alu maghaji na pangapin telai dia 5 minutes 15 minutes 10 minutes na ni kam jadi pangalingi pintu aru sikam nalu selesai buka atuan bagi asal bihan sa inget ute manggaru sakit kesem tikebon so magin pagwa ilmu magin pun mangin ni so kita bisa
Oh, Katuan, Katuan. Nagpiko kami minum panas. Itu kami dengan